opposition gi the overall lawriba Congress party na Bharat ki oiba apunbagi saktam leminaragli post dagi matam punamta kaina na ba disunity leina ba gi maung da hector pasi sarkar gi maikai dagi koi masi si awal ma thakta koi madagi yaning da bu utpani handa kisidai da koi mokhoi gi Jammu and Kashmir gi da national conference tu ga mokhoi ga Congress ka pull ga sarkar thenani na hai pasi masi da koi na Congress da koi na question khara hangani Jammu and Kashmir da hana lairamba the maina Iran Article 370 ki makhadu da torami ba Iran separatist movement terrorist movement Congress na sabal abra Article 370 amadi 35A hanjalan gada bani ase koi gi Jammu and Kashmir ki national conference na lawkiba waret ne adu madu INC na sabal abra adagi amu hana lairamba fam da Kashmir ki issue si internationalize rokanda Pakistan ga wari sana kan loikadam ni inchal lama mayam do madu amu Pakistan se pusalan na wi hona libra hona basdai da Congress support orobra habi bahang do islas aduga amu khogi national conference ki moi gi di LOC the line of control is the moi trade tauna bi war adu masida su amu line of control gi sidai the trade tauna ga do riba pot sidai da masida Sri Rahul Gandhi Congress sobat ka do libra sobat libra